Mun siang cek panas ya. Mun malam cek celep. Sigi bejurin ada cek celep. Sepeda ke jadi es batu ay. Melek es lek. Iki kata tak langkong malam minum es. Cekin lade bedenangan dia. Kena orang mati banyak ongko semakin kata. Banyak-banyak. Beri bayi kata lo. Aji si kun beri. Lain si pusapen, si mati tak kertak kuat si mitong. Ya mau nih betong kapi banyak kata tuan. Tak gajan orang mati pusapen. Menurut tetangga dan sambian pasiraan si mati kata tuan. Muntang tentang kejia. Siapa anti yo? Ngaco rata oning kata tanggen saya mati sampean katuan. Ulah tak teman tahlil. Beni tak tahuan tahlil. Tentang keji alhamdulillah kita ada saya mati. Bede saya mati kan lawat waru kan lah depak kebejen lah. Bede beri kematian. Kan beni orang ajem. Ya mun ajam sah tanya katuan. Ya kan pada malu ke Allah pakai ajem. Iya, karo mun ajam sah saya kan. Musuh ungguan setia oson mandeleng dulu. Iya sama leleng. Ada orang tahlilan bentar ngaji kapi. Kaki mungkin dulu. Lagi guru kena boy keboy benta. Tinawan agak boy donat minta kini kakan. Tapi keboy benta aja. Kita tak lembar tak aja benar bentar itu. Ya mi pas parta aja dulu cek kaki ini diri orang. Langsung yontal mata. Tak apa gigi lekah. Tak ning nemu apa. Ya Allah Rik. Kakek minta update berita kampung sekali. Saya bentar lelengnya benih guru saya kok sebenarnya orang. Benar dul. Yud, kakek tahu beri yang mati. Iya gimana kemaju tuh kok jaret man leleng. Menungguan yang kinteng atur dul. Kayak ini. Saya tentang kinteng ate. Di menungguan dul. Yang kinteng ate ongkur ya. Pada macoran di perbekan dulu. Rebek napa tuan? Cek kan adul bentang ucap soman leleng. Dan saya kok suruh cak bayi kebayi tunging. Awan kebayi jajan nyawanan. Tujuh. Imun aja benih tunging dik. Kan ungguan. Masa ungguan gak tuan? Iya ungguan dul. Jangan ungguan. Aning pian kiatannya kantul. Masalah nang kok pada ngidingkinya dari orang. Pola adul lebih tahu. Cereng mula bedetunging biasa adul nang dede. Ongkuan kak tuan. Masa ki osoman leleng juga tuan. Tak mundam bawa osoman leleng. Mun sate tak kira apa pola. Ya bisa jadi. Man leleng setia reki bede. Apa boleh osomai ngak setia. Orang pada live kakak bi. Ya apa baik aku nikah lako. Tak hilemi. Engki kak tuan. Jelas kalau kita lain lagi. Kedem ah. Oh, malam kak tuan. Maya? Oke. Jelas katan kulo ke keluarga ya. Kedem adul. Aja ko buran to koyo soman leleng. Engkau nora dul. Ima aja kok ngajak mulai. Pan tak kok ngajak mulai. Enjak ngayo.
Ngereng nggak tuan? Iya iya. Masa Setia ki osoman lele. Are keluar heuy, katanya kareng oreng. Aja. Jin malam kita aja jelek aku. Udah apa dia? Ya apa? Aku musuh. Jin mata kerja biar nggak tuan. Udah, mata kerja mencak. Di mana kak tuan? Badan apa kak tuan? Mana mau ilmu malam? Polan di hember. Kaki wiladen badan melolo mengucap. Esangku kan ya juga ngico aki bingko ya. Ini pas saya tanya Andi gambaran apa? Ya ken takoro kak tuan. Ken mundiri celep pria. Cura asal pak perimbun. Cek kayak bengico. Beda, kurang kende. Yung kakende, mayu. Ngico mayit. Cak hujur kak tuan. Esangku man leleng sing kobi aki ya. Pasti suruh ngicok mayit. Tak mau ngicok lainnya deh ya. Yung kakek tandang ngico mayit, mayu. Nyari maling sama mayit boy. Lanjut ya usah mandeleng jangan. Man leleng. Kulambe dia tuan. Ini masih tipe man leleng. Ini benit doa ya tuan. Sit ya usah boleh mandeleng. Pagenara kak tuan. Mun tak parta di mayu noroko. Mungkin apa dongku. Pas mayu angkat. Ayo. Kan pakai tembok, kamu lekar dulu. Kan montar dulu. Cek mata kerja doang. Tuh tengok toh. Makam masih jauh sini. Ada wak sih. Aju makam. Iya. Siapa juga? Aju. Ini mereka. Aju, judul, aju. Dul mana leleng dul? Iri. Aju dul. Santaan dul, bila santa. Bila enggak geletak nyeting ke tanah dul. Tak iya. Baik dul kah? Baik dul. Ambul. Cak dul. Iya, dul. Cak dul. Apa cak dia? Dul. Aduh, sebentar lagi dah lawan nanti sagen. Aduh. Aduh, sampai tanah.